Reka nongere nguhe ikaze uwo ukurikiye The Bridge TV, nanagushimira wowe wakanze subscribe kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bya buri munsi by'amasomo, amakuru agiye atandukanye ndetse n'inama z'ubuzima zigiye zitandukanye. Nk'ibisanzwe rero turi isoko y'amakuru, akaba ariyo mpamvu hirya no hino yaba mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi uko biba bimeze, uba ugomba kuza hano ukareba ukamenya uko ibintu bimeze hirya no hino. Nk'ibisanzwe rero turacyari ku kibuga cy'imirwano aho M23 ihanganye n'Abarundi ndetse n'iki gihugu cya Kongo cyangwa igisirikare cya Kongo FARDC. Gusa mu kanya nibwo twabonaga amakuru y'uko Abarundi bamaze gufunga imipaka ibahuza n'iki gihugu cya Kongo kugira ngo bakomeze gukumira abo bita ko ari abanzi babo M23 itaba yakwinjira mu Burundi ngo igire ibyo ijya kwangiza, nk'uko twabibonye yuko iherutse kurasa mu ntara ya Kibitoki hakagira abaturage bangirika bakasiga ubuzima, n'ibindi bikorwa byagiye bigaragara bitandukanye, cyane ko M23 iba ifite imbaraga ku rugamba. Hanyuma rero nyuma y'uko Abarundi bafunze imipaka ndetse nibivugweho rumwe n'abantu benshi kubera yuko Uburundi kenshi butaka ikijyanye n'igitoro cyangwa essence ibituruka kuri peteroli, ubu bakimara gufunga ino mipaka abantu bahise bavuga bati se noneho niba ariho babikuraga muri iki gihugu cya Kongo, ubu biragenda gute noneho igitoro kiri buze kuboneka? Ni ingaruka nyinshi rero abantu bagiye bakomeza kugarukaho Uburundi bugiye guhura nazo nyuma y'uko bafunze imipaka ibahuza n'iki gihugu cya Kongo, ngo bari gukumira nyine M23 kugira ngo itabasanga muri iki gihugu cyabo. Gusa bivugwa yuko ari amayeri kugira ngo bagende bategura urugamba neza, noneho bagaruke biteguye babashe kuba bakwambura M23 uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kintu gitangaje nuko ngira ngo ubwo M23 yafataga Goma, hari ibyo byagiye biba nyuma, nko kuba hari abasirikare yongeye kuvumbura bagiye bihisha mu nzu z'abaturage ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Mu butumwa rero General Maheshi Byamungu Bernard, uyu ni umugaba mukuru wungirije muri M23 yungirije Sultan Makenga, hari ubutumwa yageneye Abarundi cyangwa abo bahanganye kuri uru rugamba, ubwo ni FARDC ndetse n'Abarundi hakiyongeramo na Wazalendo, aho yababwiye yuko Wazalendo igomba kwiripotinga ikaza, kuko n'ubundi byakomeje kujya bivugwa yuko cyangwa bigaragara yuko n'ubundi Wazalendo atari abanzi ba M23, ahubwo ari uko hari ibyo leta ya Kongo ibizeza hanyuma bakajya kuyifasha kurwana na M23. Yavuze ko rero iyi Wazalendo igomba kuripotinga ibikoresho by'intambara ndetse ikaza ikajoyininga M23 n'ubundi bagafatanya kubaka igihugu. Hanyuma hari ibyo yabwiye Abarundi cyangwa abasirikari b'Abarundi bari muri kiriya gihugu, yabwiye yuko babizi yuko hari bamwe bagiye bihisha mu nzu zigiye zitandukanye mu mihanda ndetse no mu tundi duce turi muri hariya muri Uvira, ko nabo bagomba kwiyerekana bakamanika intwaro bakaza bakabaherekeza ku mutekano, cyane ko yagaragaje ko nta bibazo afitanye n'Abarundi cyangwa nta bibazo biri hagati y'Abarundi ndetse na M23. Bakomeje banagaragaza yuko ubundi Uburundi buri hariya muri kiriya gihugu ku mpamvu itumvikana. M23 ni kenshi yabivuze igaragaza yuko impamvu Uburundi burwanira ibitumvikana. Rero yabigarutse avuga ati nta kintu dupfa namwe, muze mumanike intwaro tubaherekeze tubageze mu Burundi ku mutekano. Nyuma y'ibi ngibi rero hari ikintu cyabaye gise gitangaza abantu, kikavuga ati se ko ibi bihugu tuzi byo mu mahanga bigiye bikomeye biba bifite amakuru agiye atandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, ubutasi bukomeye, nk'igihugu cy'Ubwongereza kimaze gushyira itangazo hanze ribuza abaturage bo mu Bwongereza kujya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ngira ngo ubwo M23 yafataga Goma, bitewe n'uko bakomezaga kuvuga yuko u Rwanda ari rwo rufasha M23 kugira ngo ikomeze irwane n'iki gihugu cya Kongo ikagira nawe ifata Goma, hari ibyo bashinjaga u Rwanda ndetse banayiha n'ibihano bigiye bitandukanye. Ngira ngo icyo kintu nabwo kigeze kubaho cy'uko ibihugu bikomeye birimo nk'Ububirigi bwabujije abaturage kuza mu gihugu cy'u Rwanda kuko ngo hari icyari kigiye kuhaba kidasanzwe. Nuko bigenze rero ku gihugu cy'u Burundi, ubwo Ubwongereza bubujije abaturage b'Ubwongereza kuza kuri iki gihugu cy'u Burundi cyangwa ku kibuga cya Bujumbura, cyane ko
mu kanya aribwo twabonaga inkuru ivuga yuko aho igihugu cy'Ububirigi cyari cyohereje indege igiye kurandinga ku kibuga cya Bujumbura, hanyuma ngo ikaza kubura higwa, bigashinjwa M23 bavuga yuko ngo ariyo ishobora kuba yishe ikoranabuhanga, hanyuma icyo twakwita nk'itumanaho ryo mu Bujumbura kuri iki kibuga cy'indege rikajaminga, hanyuma iyo ndege ikaba igiye kurandinga mu gihugu cy'Ubugande. Hanyuma Uburundi bukomeje kugaragaza yuko bo impamvu bafunze uno mupaka ngo ari ukugira ngo iyi M23 itajya kubatera ibitero hariya mu gihugu cy'Uburundi, ko n'uyu mupaka utemewe gukoreshwa n'abasivile, ugiye gukoreshwa n'abasirikari gusa mu buryo bwo gukomeza kurinda umutekano w'iki gihugu cy'Uburundi. Abantu bakibaza bati ese ariko n'ubundi umuntu yagukubise akuvanye kuri tere aho mwari muri kurwanira, yagukubise arakwirukana, hanyuma uravuze ngo ugiye kurinda noneho umupaka, kandi bikagaragara yuko hari ibintu byinshi Burundi bushobora guhomba mu gihe uno mupaka waba ufunze, kuko bahana imbibi. Niba bafunze uyu mupaka wa Kavimvira, urebye umupaka wa Kavimvira ahantu uri na Uvira hacamo ikiyaga gusa, urumva barandingaga indege ikagenda ikagira ibyizana birimo n'ibikomoka kuri peteroli, nyine ugasanga ubuzima buroroshye. Bigaragara ko rero Uburundi hari byinshi bugiye gutakaza. Ikindi kintu, ubwo uyu General Maheshi Byamungu Bernard yabwiraga cyangwa yari yakoranyije abaturage bari bateraniye nyine ku biro bikuru bya Uvira cyangwa by'umujyi wa Uvira, yakomeje kubabwira yuko bo ikibazanye ari ukugira ngo bakomeze bimakaze umutekano no kubarinda no gukomeza kubohoza ibice bigiye bitandukanye byo muri burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma ari nabwo nyine yahise avuga yuko abihishe cyangwa abari gukomeza gukoresha amayeri yo kwisha kugira ngo baze gukura M23 muri uyu mujyi bidakunda, ahubwo bagomba kumanika intwaro bakaza bagaherekezwa ku mugaragaro. Hanyuma rero ikintu kiri gutangaza abantu kindi ni ukuvuga ngo Uburundi, nyuma y'uko hagaragaye amakuru avuga ko bamwe mu baminisitiri bavuye muri Kongo bakaza kwiga ku nama y'ukuntu bakura M23 muri Uvira, ngo Uburundi nyine bateranye ubu ngubu mu Bujumbura bari kwiga ukuntu bakura M23 muri Uvira. Ikindi kintu M23 y'isi ivuze ukuntu Burundi ngo bwatangiye kujya butegura ibitero aka kanya tuvugana kuri izi tariki 11, bakajya kubitera mu duce turimo kwa Uvira cyangwa turimo M23, ngo bikangiza abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Kandi M23 ikongera ikavuga ngo ibi ntago turakomeza kubyihanganira kuko birimo gukora ibyaha by'intambara, birimo nko kwangiza umutekano w'abaturage, kwica abasivile, kwangiza ibikorwa remezo birimo amashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. No kuvuga ngo n'ubundi uko abantu babikekaga cyangwa babibonaga bishobora kuba ariko bigiye kugenda. Ngira ngo Abarundi ubwo basubiragayo, abantu bavuze bati bagiye kwiga ukuntu baza gukora comeback yo kuza gukura M23 muri Uvira. Bigaragara ko rero niba M23 nayo yayisitaka ikavuga ati Abarundi batangiye kugira ibitero batera muri tuduce turimo, kandi nyine ikintu gisa nkaho kibabaje cyangwa gihangayikishije M23, iyo Abarundi bateye ibi bitero hakagira ibintu byangirika, abaturage bakangirika cyangwa n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, ni hamwe duta tubona amatangazo aturutse mu Burundi avuga ngo M23 yagabye ibitera aha n'aha, iyi ikora ibyaha by'intambara. FARDC nayo ikandika andi matangazo igaragaza yuko ngo M23 ndetse n'u Rwanda bakomeje kugira ibikorwa cyangwa ibyaha by'intambara bakorera muri ubu burasirazuba bwa Kongo. Akaba ariyo mpamvu mbere yuko ibyo byose biba M23 nayo isora itangazo ivuga ngo ibi bintu Abarundi bari gukora bakaza bagatera ibisasu mu gace kawo mu duce twa Uvira bikangiza abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ibi ntago turabyihanganira, turakora igishoboka cyose kugira ngo dukomeze turinde abaturage. Hanyuma ikindi kintu wakwibaza ngo ese niba Abarundi bararwanaga na M23 bari ku kibuga cy'imirwano bose, tukabona imirwano n'ubundi M23 ikomeje kwavansa, ese umunsi M23 izarakara igasa nkaho igiye kwataka iki gihugu cy'u Burundi, kuko umuntu yakomeje kukurasa ushobora kumusanga ari kukurasira nyine bakabasanga mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, bakabasanga mu gihugu cyabo bakarwanira. Abantu baribaza bati se niba koko nkuko perezida
w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakomeje kujya abigarukaho avuga yuko ngo azatera u Rwanda aturutse mu Kirundo, cyangwa n'ubwo twabonaga mu minsi ishize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yabigarutse avuga yuko ngo igitero cyatewe mu ntara ya Cibitoki cyatewe n'u Rwanda, ngo kandi batazabyihanganira bazataka cyangwa bakagisubiza mu buryo bukomeye cyane. Abantu bakibaza ngo ese niba uvuga yuko umuntu afasha umutwe nk'uko bavuga ko u Rwanda rufasha M23, M23 ikaba yarabananiye ikageraho ibirukana ari imitwe igera kuri 3, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo n'abandi tutazi, kuko dukunda kubona ko igihugu cya Kongo gikunda gukoresha abantu bagiye batandukanye muri izi ntambara, harimo n'abacanshuro. Hanyuma M23 ikaba yarakubise FARDC ndetse n'abarundi kabinabirukanye mu duce tugiye dutandukanye, bamaze gufata ahantu henshi. Hanyuma ubwo u Burundi bukaba bwatangiye kuvuga yuko ngo buzatera cyangwa bugasubiza u Rwanda ku gitero rwateye mu ntara ya Cibitoki mu buryo bukomeye. Twakwibaza ngo ese niba bavuga yuko bafashe M23 ikaba yarabananiye, ubu u Rwanda rwo ababishobora. Reka abantu benshi niyo mpamvu bakomeje kujya bavuga bati ibi ni kwa kundi kwiha motivation, uvuga ati nanjye ndacyari mu ntambara, cyangwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bituma wiyumva yuko uri bukomeze ugashoza intambara. Gusa ikigaragara ku ruhande rwa M23 isa nkaho ariyo ifite intsinzi, kuko mu buryo bugaragara niba yanatangaje yuko yafashe Uvira mu buryo budasubirwaho, ubu intsinzi iri kubarirwa kuri M23. Hanyuma muri uburasirazuba bwa Kongo ho imirwano irakomeje, kuko ntabwo habura abasirikare bagiye basigaramo, yaba ba FARDC cyangwa n'abawazarendo, nk'uko M23 yabigarutse babwira ati mwigaragaze tuganire cyangwa tubacyure ku mahoro. Baba barimo imirwano, urumva ntago yahita ihagarara aka kanya. No gukomeza gukurikirana amakuru uko ameze ku kibuga cy'imirwano. Wowe usabwa no gukora subscribe niba utarayikora, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ndabashimiye.